Goa Health Minister Vishwajit Rane shares important updates. Health Minister Vishwajit Rane informed about arrival of apheresis machine for plasma at GMC. Here's what Vishwajit Rane posted. The apheresis machine for plasma has arrived at GMC and is ready for installation. I am closely monitoring the same along with Dean Dr. S.M. Bandekar. We shall be commissioning the apheresis machine at the earliest to start plasma therapy in the state for treatment of COVID-19. Team Goa is steadfastly fighting this battle of COVID-19 to safeguard citizens from the virus. Earlier, Health Minister Vishwajit Rane expressed gratitude to the COVID warriors who came forth voluntarily to donate plasma. Here's what Health Minister Vishwajit Rane posted. My gratitude to COVID warriors who came forth voluntarily to donate plasma. These warriors fought COVID-19 and are now coming forth to donate their plasma to join us in our effort to fight COVID-19 through the launch of plasma therapy in the state. Dean of Goa Medical College Dr. Shivanand Bandekar appealed to the COVID-19 recovered patients who have completed 14 days to come forward and donate plasma. कोविड सर्वायवरांक म्हजी एक विनंती आसा, तुम्ही जितले लोक कोविडांतल्यान बरे जाल्यात, यू कॅन बी अ सेवियर, बी मोर दॅन अ सर्वायवर, यू कॅन बी अ कोविड सेवियर. म्हणजे कितें की तुमचो जो आतां प्लाझ्मा आसा, जो रिच इन एंटीबॉडीज, कॅन बी यूज्ड एज अ कन्वलसंट प्लाझ्मा टू ट्रीट क्रिटिकली सिरियस, क्रिटिकली इल कोविड पेशंट्स आनी तांचें लायफ तुमी वाटोवंक शकता. सो तुमकां म्हजी एक अपील आसा की जे लोक कोविड सेंटर आनी कोविड हॉस्पिटलांतल्यान घरा गेल्यात आनी तांकां 14 दीस जाल्या आनी जांकां एक्टीव सिम्पटम्स ऑफ कोविड ना, हांच्यांनी फुडें सरून कोविडा खातीर, कोविड तांचे भाव आतां जे कोण सफर जाता, भाव भयणी, तांच्या खातीर आपले प्लाझ्मा डोनेट करूंक जाता आनी आमी तांकां प्लाझ्मा थेरपी दिवंक शकतले, तांचे लायफ वाटोवंक शकतले. सो हे कोणे कोणे डोनेट करूंक शकता एज पर FDA, US FDA, अमेरिका FDA, जो मनीस ऑलरेडी रिकवर जाला ताणें 14 दीस नंतर हे कोविड हे आपले प्लाझ्मा दिवंक शकता. प्लाझ्मा इज अ लिक्वीड विच इज रिमूव्ड फ्रॉम दी ब्लड. आमी सगळे ब्लड काडचे ना, आमी फक्त प्लाझ्मा काडटले. अशें आमच्या कडेन एक मशीन आसा गोवा मेडिकलान, ताका म्हणटात apheresis मशीन. त्या मशिनाच्या हेल्पान आमी तुमचे फक्त प्लाझ्मा काडटले, अबावट 200 ml. आनी जो पेशंट सिरियस आसा, जाका खंयचेच वखद लागू पडना आनी जो क्रिटिकल आसा, तेजे लायफ सेव जातले ह्या प्लाझ्मान. कोण दिवंक शकता हे प्लाझ्मा? जो 17 वर्साचे वयर आसा तो दिवंक शकता, जेचे हिमोग्लोबीन मोर दॅन 8 grams आसा तो दिवंक शकता, जेका कोविड सिम्पटम्स ना, ऑलरेडी 2 weeks जाल्या बरो जावन तो दिवंक शकता, आनी जेची वेट मोर दॅन 50 kg आसा होय मनीस प्लाझ्मा डोनेट करूंक शकता. प्लीज कम फॉरवर्ड, बी मोर दॅन अ कोविड सेवियर, सर्वायवर, बी अ कोविड सेवियर. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.